Jo Minsim diki hajar ki samla ka sor Shillong ki baying lan ban thet tiket semi-final Durand Cup ka banlong ha ka arpun riu terik nailar Haji N Stadium Pulu. Ki lalit phai ying haba ki jakadi ki la khang kloi lan namar ki tiket ki la lut ploy. Kejingnya kini tiket Durand Cup mentah kesengi hakaling ki jakadi kapen ken mau ye ki por balalit no ha ka bagi samla ki kini tiket ha Kelvin Anjali bat biju bat Singhania Cinema habawan ki film cowboy bat ki film Hindi bapau nam ha gitu ki por. Ki kenhon bat ki seng ki badi tiket na kabenta ke semi final Durand Cup mentah kesengi ki la king kli thamaloi bat tersanjabing haba kimla ban penbiang ki tiket na kabenta ki pat ba. Namar ke jingbun ki bayeng lain ban thet tiket ladon kam ye ke jing pahara jung ki perton pulit ki balapoi ha ki jakadi tiket ban yada ne kinu ki huri hura ki bala ban mi na kini ke jing sliang jing thrau tiket. Kenong penyat ki lepen benapat pa ha ketugas ngi yele semi final Durand Cup apdeng ke Shillong Lajong bat ke North East United lapen bet ban penyeng de ki perda ramha leni ki giant screen ban pen ipat ba Ahmadan Malki Harinja Apollo ha Khandailat bat Ahmadan He Maulai ban pen hon ye ke jingkwa jing ki pat ba ha kini ki jaka. Ki bakwa pet markmat ya kini ke semi final kentur syakini ki jaka laong ke khobor. Baru angin pa, yang perlu menang pa, ikaw man kasihan, bagot pa po di kalajong lani kanoni. Baru angin pa, yang perlu menang pa, ikaw man kasihan, bagot pa po di kalajong lani kanoni.